Kashnong pindeng umyong kadegaway na kashnong kibalasya linshop ha kaklam COVID-19. Hado menta, usoda jo kashnong uba bis emyong ulay thu bikladan hado aspa sanpu armut kiblabit yakani ka jingpang bar khanlai ngut kiblayam. Kadaw jo ka jingbon kibayo yakani ka jingpang klam bar kibayab ru kadai namar bon kipaj ba kimtre banlay ai inject namar bikisngap yaki khana thok bar ki jingpan so thu bakla lengba ka social media. Ubas imyong ulay thuru bakashnong hagini ki teyo ki baladep kala syak hang dam hadu palat shiposngi namar ka jingjur palat ki bayabit bar ki bayap na kani ka jingpang. Maguna nek bring ni iti manusia yang ni galaksi namar bisa yang bakla ha social media ha kin batai start malai buka kinga dia ki batai ha surok hadukan ki singkir ne kim ngai pade ki batai jo ki doktor ni start jong gatna ko kakia ba ni galaksi alam ko ni kelat dan yadam ya ni ka jimpang ko bet ngaju an sa ke balaja ha ko sno ni kidon kiba ladat ai ni vaksin asia kidang yo hi yang ni jimpang ko bet handai ke ba isutna kolong ba itu ke ba yo ni jimpang ko bet hade ba ai ni injection ni yo i ba kim lai kam ta daga jimpang na kita jipi ni kita kira teman kepala kafu senam tam kita yo ni jimpang ko bet kim lai kita ba hi namar ba kalau ai vaksin ndai ke ba susi kalau ba kini ki khala yo kepala khana ni chunong juni hidai ba tanpa ai yang ni ketika kini susu ba tadang ai ni kita kalau berjuma na kita ka juni Kumda kenang ban pinsko thu ban hikai ki paj ba bakin nang banyada ban sumar bar khamtam bakin net aye ke inject kashnong kala pelong ka awareness program ha ka arpu sautere unai lar arja arpoi hatirot singh memorial hall ha ka ba ki nomkren penchai ki long adc in charge kamairang civil subdivision uba a nongbri UBDO Kamairang Community and Rural Development Block uba Visware badi medical officer Katirot Singh Memorial Hospital I Dr. P Hadia. I Dr. Hadia ila ai ke jingpachai ke bakhamba halor ke jele persai ke ni ke jingpang. Ilong bawar hadian bakashnong pindeng umyong kala syakta ha ke ni ke jingpang klam COVID-19 ha ke ni ke si baladep. Hindre la yo ipat ba kipaj ba ki bawan yo wan ha ke ni ke shnong ki babon kimdeng shu ki mas. Barklay syong bun brew hagi dukan. Ilong balada ki paj ba kim sngau thu bat sumar kani ka jingpang kan wan biang. Ila kim tu jori ki paj ba bakin li ay katika baro arsin kumbala penbed da ka sorkar. Ila pen pawru ka jingsko si bawatla ka mairang CNRD block kani ka jaka ha ka babun bah ki brew ki pet kani ka jingpang. Hindai ka day par ka block ka baduna bah ki paj ba ki buan ay ki inject lani ka tika ya da na ka klam COVID-19. Dengan tempat dan kemudian bagi nasihat kecil-kecilan, nama kecil-kecilan kami tak kami. Ada seorang kisi macam Lagi lagi kecil, lagi kecil. Banyak dah lagi pesan macam dia kesenang pasal niru gimla dengan rapi. Dengan tentu akan kami ini what it is yang kita vaccination dari yodu injection kita. Nama Allah bersih aduk kata-kata. Yang hajar nak bila air atau awas kasih juri kamera ini berkunjung harga. State ke jomi. Tiada buntan layo. Beberapa kita tiba air vaksin jumdan gitu. Kita dijaga resolusi lami dulu di sistem jor kepada air vaksin. Hendai video kejingara pada kau. Nomor satu don kita layo mengenai air vaksin tu bila kita kalah jalo yang diu yang Jepang. Hendai lada video ini yang Jepang hadir layo air vaksin ke Jepang pandung jor. Bat kanula dan tempoi sa kanung nuka jingjara pada senior. Di ketahui ni katong kebangi kumdah partner ni kuat. Bangin dia dah dia beri nak jujur dan berlipat kebangi dangla kan semua. Batum jo dulu benda nak jumlah dulu jingjara kesmosi. Di ketahui dia katong kebakong sanha kebapi ringka bani menyetri langkah mengelak benda syair dengan ketam. Uba enong bri ADC ha ke jingkran jo ulong ba ke jingwan ka klam ha ka snem arja arpo kala penshap ting bahai ki paj ba bad banda dei ba yo dawai COVID-19 ha ka te ka snem katalami ka jia kini ban yo ai ya kini ka dawai la ni ka tika hindlei minta pat ondala wan biang kani ka klam bat la yo pat ya ka dawai ban yada ki babon ki paj ba ki la kentaj padan ru ki bating ban dei ai ya kani ka tika